life ukuthi kuphuma izithelo mawuphuma la, so that singakuthandi la sikubekezelele ngaphandle. I know abayiswanga, so that singakuthandi ngoba uphethe imic makuphunywa sibekezele ngasibekezele. Ngoba angifuna ukuya kude ngizoze ngibone inkonzo, kodwa nayo into engifuna siyibheke is that umuntu uMongcwele uma sikhonza uvela ngeziphiwo, uma sowuwedwa kini uvela ngesithelo, so uwedwa kini office uvela ngesithelo, emsebenzini esikoleni uvela ngesithelo. And that is where we are missing, because uKristu uthe siyokwaziwa ngezithelo hayi ngesiphiwo. Ukudukiswa isitha ukucelebrate isiphiwo. Oh yes. Manje thina our emphasis, our teaching isekukhonzeni. Yabona ne-emphasis iseziphiweni. That is why ke mathi nisisiguqo emzini wekholo banibuze khona uyakholwa nalo ngoba lento yakhe. Abanye bebahleke baxoxela ngomunye umfana wakwaZulu owafika esontweni uma wakhe futhi esedakiwe umfana wama lapha eminyango wathi olasile, wathi hayi mfana siyakhonza la ohlehla, wathi mani olasile yana. Umama avutha aphambili, yaphika imakwabo, yaphika isematshwaleni, yaphika yathi no akusiyena. What no, that's not my mother. Umfana uphethe reference yasekhaya ufuna ukuyihlanganisa neyasesontweni, siya conflict. This is the era yenu nina nikhuluma ngezilimi nanti iphutha elikhulu nilenzayo, niyavutha la bese ningatheli izithelo maniphuma. Namhlanje ngizocela prioritize on the fruits than the gifts. Hayi bazana bami kona ngijaha impela kodwa nginesineke kulento. Buka nje in real life sonke sihla